Ogen domine. Eh, Ula lebih kamar jabu adil nga jelas pencarin dunina. Kitab kuan-kuanan bindu 24 ayat 20 itu Ay. Kata di bate, ula gersegat ka tinuman bangku. Aku kata di bate aku pesaman bandu. Ula lebih kamar jabu adil nga jelas pencarindu. Artina, lo perlu lebih ngeronong-ronong, lo perlu lebih berjabu atendu. Adil nga jelas enda. Ya, lalap kira jelas pendeta ini maksudnya tanggung jawab kam lebih. Ya upayakan lebih lit pencarindu bagi ulah kam kisat bagi ulang rondong saja jasita bagi. Iya si paling utama penghasilan lebih. Maka empat kena rebintuas empat kena juang, jumagin jumar dagang kena dagang bagi. Karena lit ngakir dagang jolena man kala si rajin. Ngakir ngerondong saja tebar pesona aja kiri kita. Ya padahal kita kiri tanggung jawab. Ya man bandu pikir lo bias apply kiri man teman doe bagi. Karena di ngur jabu pengeluaran nari cari tambahna. Lo kabanci kan ukur cendol pakai cinta. Ya jadi rajin kita lebih. Yaman bandu pe tuang kami jaba pe kamringen ya. Ula kai pe meter, ula ueken dumis. Ya, nan lebih ya pakai kalian rajin berjuang ya, pekerja keras. Adilang ula kai pe meter. Ya lo kabanci ka cinta nukur Cina. Ya ula kiri adum per meter nur jabue. Bagai ka kiri per meter nur sirangai bagai. Jadi ya rajin.